sibulise kubalandeli kakhulu sesiphinde sakhona DJ Highland Joy ngokwazi kwenu. Mtolozi lo Deloska ya likhona man iking amamponda ayibuyile madoda man sothi qaqafa samkelise ukhona nje ubhuti wethu okhona naye ofuna ukusamkela. Okay bafowethu usikhumbuzo lokukhuluma njengamanje ya uhlala khona la eIsland endaweni zile nje eMachiteni hleli nawe yabo. Okay manje ke singene kwitopic ebesike sathetha ngayo sisonke singena kulento yabantwana bebegcwele isibhedlela ngenxa kafishi ubunengxa kufishi ba akekho na umuntu kwizikolo ngezikolo obhekelelayo ba ukudla okudliwa abantwana ngaba kusaphephile na kaloku kwazise nasezitolo la kuthengwa khona ukudla sekuexpire kuyakwazi bakuhambe kuyolahlwa kungagcina into eexpire izilimaza abantwana. Hey plus ungasho ufende lapha onkolo yami ngithinde siqoke nami lapha yabo bawutshenyana futhi benibona babanenzi yabo futhi abantu abanakwanga yabo uhulumende kodwa ikhifile manje kodwa abantwana abanakwanga yabo but asikhola bawuthiwa sisezindabeni but kodwa yona kufuneka ifeke yabo nyana ukuthi afuna kuveke kwa health njani for abantwana yabo ngoba kaloku kufuneka lapha sakhe impilo yabo kuma bazogcwala isibhedlela futhi bafuke banganawo kwasesibhedlela ichethenye into ya ngiyakuzwa mhlokolozi ukuthi utheni but kodwa bafowethu kufanele sibuye sibheke lento lo uhulumeni engayikhipha imali ayikhipha siyazi ukuthi engayikhipha but into eyenzekalayo mase kuya kuthenga ukudla ezikoleni akuhambi bona la abantu mhlambe bako health bako bani kusuka bona laba abantu abasebenzayo ezikoleni banikwe icheck kuthiwa abahambe othenga ukudla kodwa into abayenzayo bona abakuthengi ezitolo mhlambe ezifana no Spar o Shoprite kanjalo basathe baqhubeka abantu bakithi bathenga kubona laba abantu esibabiza khona ngokuthi zi-foreigners yabo asibabizi ngesinye igama sibe sesiza lana ke kule ndaba yasesibhedlela hayi bafethu akudlaliwe ngathi kuvele kuthiwe isibhedlela sikhulu uthola ukuthi sinodokotela ababili abathathu olabo dokotela ababili abathathu bazosiza kanjani izingane lezi eziningi ngake mhlambe kuthola ukuthi ilele esibhedlela asike siyibhekeni leyo nto nathi bafethu qala before sibe usithi kanje kodwa ke sengaphendula umuntu yabo lapho nalapho ngiyakuphendula ablasa sishokabe nabo amaviyokazi funeka aze wasishokabe nawo ufuna bayazi wona eqhubeleni yani okwakuthi afuna wazi uba kuhealth yabo bekhona ama-social worker okanye i-scientist ezokwazi yabo umzekelo njengoba isession inkolo yoba ogqirha okanye babeni bathathu umzekelo ukutya kuthiwa bakutyele ke ngoku kune-poison ngaphakathi mawucinga ke ngoku abagqirha bathathu bazokwazi ukuthi isikolo ke ngoku okanye siyi-1 umzekelo ke bakwazi ukulena ukuthatha ixesha abanye abantwana bazophetha beswelekile yabo funeka bakwazi uba nabo babuye kuqashwa ugqirha abaninzi abantu abafundileyo ugqirha kungeniswa abantu kuqashwa abantu yabo kube careful abantu yabo ngoba sibanenzi isikole yabo ya hayi kuyavakala singathi nje ku government okanye u Department of Health makayengeza odokotela kodwa sizogxila ibhizana nje yonkana makake kwengeza odokotela even ako clinic makube khona odokotela ukuze nasesibhedlela kuphunguka umsebenzi kube khona nodokotela naseclinic abakwazi ukubheka abantu ukuze kaloku siluluntu sihlale siphephile njengangoku bafundayo abantu bafundela thina abake esingazi bake kuye kuthiwe qunusa ujove uzoba right so abo bantu abo mababe liqela ukuze sihlale siphephile babantu bethu aba bo president bakusasa abaya bajuqwa zizisu ongathi baginyeni yabona bedlile ipoison aba bantu aba baba bazomela elizwe lethu mabangagula abafundi esikolweni yona indawo yokuphepha indawo yokufunda indawo yokuphepha indawo yokufunda ba ungaphila njani moso ugqibile esikolweni so
mayibhekisiswe eyontweni Kasi singathi okanye ukutya kunepoison kanti kukutya ekudala kwahlala pha esitorum ezikolweni zonke izikolo zinezitorum acela okanye ukutya ekudala kwahlala pha kuthathiwe kwatyoswa ntoni abantwana eqavela ufish ngovaliwe hlele obvious noma ungawuvale uyabola eqafela cela okanye ufish ububolile yebo kuthi hayi intoni izojika ibe intoni ifama seyibhekwa ngama-scientists obvious kuzoba intoni ipoison yabo mina ndiyasho uba mna apha ezikolweni kube khona abantu abazokubheka ukutya uba hayi sekunjani ngoku yabo kunjani for uba makutyiwe intoni babantwana aba yabo ufuna batye ntoni ukutya okuhealthy. Siphinde bafethu sibuye sibhekelana bafethu. Yabona mhlambe uthola ukuthi kuyothenga ukudla ezitolo. Mhlambe kuhambe noma uthisha bathile noma uyabo kanjani. But nabo othisha labo babuye babe nayo i-carelessness. Yabo into mawungabe uyithenga esitolo uyasho ukuthi okay ngifuna lento ngizothenga lento. Bheki expiring date iqala yabo ngeke ungitshela ukuthi wena uzothatha into ezo expire kulenyanga ezayo uthatha wena over 40 yezinto no bafethu sibuye siyibheke lo nto leyo masiyikhuluma nje kahle ke sicacisa into yethu yabo sibuye sibheke ngicela uve namba kulwabo ya le weni ithatha indaba esensitive kakhulu because into seningazi ba ithole lifelephi kahle kwanye lilephi kuze life analoba into lokho principal noba kozibani na because nifuna kanti noba uhulumende afuna isidende sikhoshwa ngayo kona into esiyazi esiqiniseke ngayiwani uhulumende uyayikhipha imali ba bakuthenga ukutya ezikolweni yabo asiyazi ba imali kodwa for sure imali eshisiwe sesingaze ngoba uprincipal uyakhipha imali encane njengoba beshilo umkhulu wami uSkhuru ba abantu kahle unyanisile abathengi ku healthy stores wathenga so basibiza amagama athenga nje kulabo kwezitolo lezi sibiza amagama ezitolo ko wholesale kontontoni ko my friend njengoba sisho umkhulu so pha ukudla bapha kungabi ko right yabo njengoba kathi bayazenzela yabo bazenzela benze washo umkhulu somuntu wathi benza kahle into bayenza ngamanzi bakho etoilet so yabo bafake ama expiry dates nontoni izinto ezenzabazo kahle ukuthi ukudla wonto sakwazi bakuthenga because nakusekufika ufuma ucinene ivan ngemva kubheda nje ububone nawe xa sukuthula ukudla wesageneza so anazi bakathi kahle lento iphi kona isemalini ukhona umuntu ophinca imali athi hayi ukuze ngalokho uyothengwa sekuyothengwa uyabona ngoku bonyoronyoro saze phela uyazi unyoronyoro nca so uyabona bathi ngendithi ubunyoronyoro urhulumente ugovernment ifethu uyayikhipha imali ezikolo ngezikolo yabo ugovernment yabo kule siyithethayo ngoku hayi ngambeka ecaleni ugovernment uyayikhipha futhi izikolo ngezikolo yabo okanye ifakwa principal ngendisho ngoba mina azange lawa ngu-principal yabo so bafethu yazi la ifike ibe khona lento le asiyeke ukuthi uyeke kwamhluka namalusi ukuthi mhlambe uthi ugovernment uyikhipha enough imali yabo ngoba nabo laba bantu abaphezulu abaphaya bayayidla imali yabo yena ke lo onikwa imali uzoyekelana ukuyidla yena yabo because unganika namhlanje unike i-100,000 uthola ukuthi wena lo 100,000 ukhiphela ukuthi uthenge ngawo ukudla ngizothi kukhona ukudla okusipho la ngizokwenzela khona izinto kahle ngizothenga khona lokhu kwa 50,000 ngobheni yabo so asingeke sikwazi ukuthi sigxeke o-principal esikoleni ngesikwazi mhla into mhlambe la ilele khona ilele pha phezulu yabo yabona nkolo yami sensiya kokutya okutya nkolo yami kuthiwa kunepoison yabo kuve kwatya umzekelo esikolweni otishali bayatya yabo okutya kuve kwatya abafundi bodwa bayatya otishali bethu esikolweni yabo iwe kwatya abafundi bodwa bave bakoli kaloku utya funa kuveka nyhana okanye nyhani leni ndisho otishali bayatya esikolweni yabo bakhona abatyayo abangachomiyo yabo abatyayo yabo
kufike kwagcwele abafundi bodwa. Hawu, alisho kabi nabo abalandeli banganibheki kabi. Anyanya challenge. Hawu. Bafethu kona yabo into kona la ilele khona la lentozane kwezinto zo ezihlangene no government ekanjena bafethu kona usoze ubugebengu ungabutholi ngoba kuyimanje nje bona laba bantu basuka sibabiza ngokuthi bazi iziguli eziphezulu kunemibuzo abahlathwa yona engayi corruption yabo so bafethu into esingesithini bafethu lena angazi ngathini kodwa bafethu bizuthi bukhona okanye mina seniphuma nje bafethu butsotsi bunensi anihlalanga bafethu ngithathe eqhweni sure bafethu Ajabulela okay manje uzoqhima. Ndingene ndibuzisise nje into efana no government kanokuphaya kuba khona ne government body na i government body mayikibheke isisokudla yebo mayibheke ukudla yebo kuba kupase kanjani ukudla kuba ne government body i government body kukhona abafundi kuyenzeka babe babini abafundi abapha ku government board abo bafundi mabaqinisekise babadla equality yokudla for babe safe bengabafundi yabo ne government board ilola abantwana bamabaphephe esikolweni notishana mabaye kuba abantwana ukudla kune poison ya iwe namkhulo wami lento ye government board intontoni mina ndafunda nto because ngeke nasebenza kwizikole yabo ndiyizwe into urhulumente zama tontoni assistant yabo EA ndabona kubhlungu because khona umeme bencithana necolleague yami ngiyancithana naye yabo pastor umempa uthwela kanzima ngoba yena nguye umele kuba atishile umeme nento futhi emele ngcatering ubheke kwa catering mina ngifuna aneke izinto zokudla anake izinto zininzi umeme into azithweleyo okay akhohlela mama yabo so ndithi umem unakile ukudla unakile izifundo zakhe ufuna shaye izininto ufuna izenze ufuna moderator thini ndaziba ndibhlungu sengathi urhulumente angaqasha umuntu esikoleni ebeyithethe uking lento beyithethe uking yabo abafundi bayamoshakala engathi urhulumente njengoba ngisasho bafethu ba angazama umuntu ozospecialize straight into beyithethe uking nangona beyifuna iscientist kena into beyithethe ba funeka kube khona umuntu pha ozofocusa kwinto zokutya hayi umemba funeka umemba utishala futhi atishe futhi anakudla umemba ndaboma uthwele kanzima ngofuna ebenga ana into zegas begas iziphelile tonto senso like ndabona ba ngeke uwenze kahle umsebenzi wakho fama urhulumente into ndisho into zokudla wasesikolweni abe khona umuntu ozofocusa nje ku straight kwa catering ya kancane lapho kuyabheka nyani ibingeke yenzele if kuthiwa khona umuntu nje babhekana ngoba focus ekudleni ukudla bengeke kahle uyazi umuntu banje ufaka weyokuthi ya so ngokunyani abekhona esikoleni umuntu ozokwazi afocus ekudleni enze sure abantwana badla into eziright othisha nawo benza umsebenzi wabo ecaleni bathisa abantwana ungathi ngokutishala ubufocus futhi ekudleni yabona into silwe la because nyani izinto ezikanje kuba sithethe ngoba abantwana bokwezinyiwe esikoleni izinto ezinqabe kakhulu izinto efanele asithethe ngazo yabo focus into ezinkulu yabo hayiba into encane le nayiva bafethu okay kuyavakala ayikona ke yenye ke ungathi kukhona into endikendadlula kuyo Facebook ndiyibona ba andazi omnye kuthiwa ngezilungu you give into nibhede ozelo omnye esikolweni khona kona ingathi ilapho okanye soyibona ngenye imini kubalekile nyani ukuthi makube khona umfundi nalomuntu ozobe eqashwe ngugovernment kuba bahamba benomfundi babheke ukudla ba ithini data ithini kupasiswe ukudla ukuze abantwana badle ukudla okuyiquality ngoba if buya qaphela
ukhona abantwana abakudingayo kwakudla kakhulu baphila ngako umntwana osuka ekhaya engadlanga asuka isisu silukhenxe ungabonakali kwanto ukushwaqela amathumbu elambile umntwana wabantu no balance ngoko kwakudla okuyama kube equality for ngososikolo eso fanele kusindile ababali abeza nezikhaftina ezezinqanqanqa bona abaphathe kwanto ishizi kwanto kuxutywe nama sausage ochaphula kusale basindile ubona kona abantwana ababaphila ngako kwakudla ababajuqa siziswe esibhedlela so ingathi omkhuba ungaphela mabaqashe umuntu ozobhekesisana ncamashi nalento yokudla ya makhulu hayi blasonyanisele nathi sisisayivala nyana funeka siyivala ngesolution nyana sinekholo yawo loka nyana uqashe umuntu ozofekana nokutya yabo ukuthi ba healthy for bamba bakutye akho healthy for bamba ukutye mawungekho healthy tell makusekukheshwa ngoba kaloku emfaya kufuneka ntoni impilo zabantu zingabikho ya speak la ubuzo ayitha project no oh ya bafethu kahle ngingakhonto embihle la ngabona sithala lento context yalento khonto embihle abantwana basemzamba babe esikolweni la elokushini manje la embizana batyile bebethu fish cabalo fish sokumoshakela so that's why nganamhlanje sixila ngento nezikolo mkhulwa solution sichole ba urhulumente qasha umuntu ozofocus abantu abazofocusa abazoba ne nutrition zabantu azofocus ba esikolweni ngidlula sesi solution yeyo so speaking of nesikolo umkhulu wami uyandithinta lento because nizosibiza isikolo enonqubela ndaba ubuhlungu xa nisiva umntwana omithi ba akafundi ngevengo ayisokuba nesibizo uba umntwana xa emithi uyahlala phandle ala kulandwe umzali wena producer kufanele kube khona alanoba ufuna ukutshintsha story kodwa xa umithi uyuze nomzali cabanga umzali wakho umfili uba uzothi lapha phandle andikondoni kumitha bona senifuna nje sifexile nesikolo nje namhlanje if usisama umithi ngofune umama ayohlala pha esikolweni qho uhleli pha esikolweni cabanga producer ukade wena kaloku uyageleza wena vele eclassini ukade wena uba hayi mina ngizokuphendula okay kuba kube khona incident ufuna actor yena umama cabanga ufike ekseni umama uzohamba kuphuma isikolo ukuphendula mina plus ngirule kamshongane yabo irole ka Mr Chonga yawa fethu abantwana bayakhula umithi uyakhula ukhulela abantu uzokukhulela utishara bazoya utishara bebekhona utishara makuvolo alithi uhlala mama wakho umntwana umshongane waye wathi irule unoba aqina bakafanele uyaqina ngoba uyezilisa abantwana kokuqala hayi okay yava nguyirole kamchongane yabo uyozondisa abantwana uyabadisturb abantwana yakho mayezela umntwana ka disturb uyadisturb yebo wathini umshongane na kube khona umzali yabo even noba uthi awunenembe yabo mama kukho yabo irole mfethu yabo enziwayo enonqubelo futhi kwathethwa nabazali kwahlala phansi kwahlela kwaqetshwa ngqo hayi ba wasigqibela umshongane yabo kwahlala phansi kwahlela kwaqetshwa yabo yenzeka lenko anifuna ngathi mina ngithela ndiyavuka nami hayi nimthethelele umshongane hayi ndiyakuva naba umthethelele nakumngani qha senifuna ngathi ayikhona indlela engcono bengade kwenziwe ngayo namadoda ngaphandle kwani senso ifuna ngathi diyahasha kuvele yenza sense ndive open minded yenza sense ngoba umzali ufuna abe khona esikoleni just in case because umuntu osayeye sometimes uba nengxaki ezininzi yabo complicated nokugula okuninzi yabo kona ifuna ngathi kwasesikoleni fanele uba ibuyibelele into yokuba khona umuntu ofomba ukhona because isikolo zethu bafethu izikolo zethu bafunda izilekisha kwinto ezininzi kakhulu lana ndiyavuma kusemakhaya uyofunda uyamitha iside ndiyavuma yabo mfethu uyofunda uyamitha yabo uthwalise ubunzima otishala kuqala umzali wakho kwesibili ngumithi nguwe sithathu nawo uzithwalisile ngoba ngoko umntwana yabo zininzi mfethu yabo kodwa ke ungathi sisho kabi kodwa kaloku masiye masiphinde sivele kanje ewe
masike sithi urongo kumntwana omitha Efunda. esikolweni kodwa kwezinye izikolo ungawachola amakhondom ngoba zizinto ezaziwayo ezaziyenzeka uyabuyayitishwa kwi-life orientation kuba fana ama-sex ed life orientation ndingaphinde ndibuyele kuwe wena xa wami ungameba ikhona iofisi yonesi ababini isikolo ngasinye ukuze kuphele lento yokuba abantu baseningizimu Afrika abasebenzi abanye onesi mebegcwele ezibhedlela abafesileyo mabahambe babe beneclinic noba ngo-1 room omkhulu phaya esikolweni kuba ngaphandle kokumitha zinintsi izinto bakhona abantwana abaphathwa zinhloko bakhona ovela aquleke i-duty yabonesa abo bamababheke obantwana ababanjani if babaxake kakhulu ufonela i-ambulance ilayisha umntwana imsa esibhedlela yabo ngoba kaloku otishali ixesha elininzi bayaxakeka mabhiza and futhi babazali kodwa ixesha elininzi abayifundelanga yanto uba umntwana mequleke epequze ebhekisi ekhipha amehlo omnye uzobaleka athi khwence ahamboma ecaleni omnye uzoyi-attenda lento ngoba kaloku ukoyika kwabo akufani yayibona mababe khona onesi isikolo nesikolo bonesi ababini pha uqashwa abantu baseningizimu Afrika kunyukele irate yabantu abasebenzayo mkhulu wami mphana nje ungene emlomeni uvayibona cause bendiyapho kahle ukufela khona ithoyi bendiyaba njengoba besithethile ngendaba ye-food poisoning what ukuze si-avoid yonke into masizame uhulumeni siyamxelela uba ekuse nina brazi zamani umuntu uzodana ukudla sithi nangoku akho first aid kit kwesikolo ngaphandle kwesebenzisa kuso ikhona bendiqala uyibona ibihlala kanje phambi kwami i-first aid kit kodwa nayo seyindala yabo so izinto benzama u-add ba kahle kahle ezikolweni bafethu kuyalekhiswa kuzo befama ikhona la babizwa uzobona asiyazi produce asifundanga ngayo ikhona negama leyana la ba nursing room iyabizwa yanto ngicela ubone ezimovini ebalungwini iyabizwa ba ibo umlungu xelimele ubona kuthiwa ayiya kuntonton room aye kunurse park one room afika seteke umlungu abe grand ndiyavuma sicomparison kasifana belungu qha senzama ukuvezela ze picture befama into ezidayo kwezi public school emakeni nani as-competition nithi sinde-rainbow nation nezikakeze sese-rainbow nation kodwa uma sekuthiwa kwezinto kwi-facilities kuthiwa ngesi-competition njani fethu kaloku wena khe mvende ndiyawuthanda mbuzi ingxaki ile nto bekade ithethe umkhulu wesikhura ilele phaa phambili yabo kwiziphathimandla o-Minister of Education, o-Minister of Health, beshilo lokho umkhulu lokho babenisha khona amapolisa ngu-secretary wanivekesa ndisashona ngoba uRamaphosa ngu-secretary thina simbona siya kuthiwa ukuthi ngu-president kodwa mase kuhleli phaa kwezinqwele ezinkulu ubizwa ngo-secretary so okay yona nto esingavele sisuke thina sisuke sigxile kuyo ezinto ezikolweni mazibe khona selapho kisiyeza apho siyamcela sizovota ngomhla ka-4 November siyamcela zonke iziphathimandla makuqinisekise ukuthi abantwana baphephile ezikolweni makungene onesi kwengezwe inani ngoba ndithi ezibhedlela kuye kuthiwa abantwana befundile kugcwele mabalinde ithuba bakusazoqhamuka izipesi zemisebenzi government nazi izipesi zemisebenzi ke ngofaka abantu phaa ezikolweni ubakhele la bazokwazi ukuba bashaya first aid kubantwana bebegula ezikolweni because abantwana bayagula ezikolweni baxaka omisi abanye bavuka umkhatha abanye bavuka izininzi izinto abo bantu abo bazokwazi ukubona nabantwana ngoba umntwana ungathola besikolweni akabhali akenzi kwanto uyakhe yose abantu bazobona uba lo uyagula lo ufanele ukuba makayofunde noMpumalanga lo uright lo ufanele ukufunda apha esikolweni nabantu because kaloko otishali bambona ehlupha kanti hayi uyagula ngamele ba nomzala akamboni uyagula engamele ba ngoku ule kwesikolo ezispecial anikwe nemali bafo kuba atreateke kakuhle yabo zizona zinto ezinganceda kakhulu if ba kungaqashwa abanesi ezikolweni noba babini noba bathathu abazobhekelela isikolo ngasinye primary high school yabo yabo nkolo yami mna mfethu
umhlokolozi uthi yabona uba ngake ukuthi umuntu omnyama ufundela lento awufuna ukuba yiyo lona msanzema nkolo singanzima kakhulu nkolo ya uthatha usiwe le uyofundiswa imaths late uyofundisa inumerals ezo numerals sizokusave mfethu uthi sawufumile unumerals mfethu uyofundisa ezinye technology uyavuma utechnology uyongena kolelo ko physics sikusave ezo zinto sezi suwayi nomqondo Mingabe uzoproduce. yabo ngoba ingake lezi zigqwathile lezi yabona qelele sithi mawuna 5 6 uyahlukana nomzali uyohlala notishana mama kho yena nje ukholisa nje mawuqala uthi 6 ehlukana nomzali uyofunda lapho ufuna ubutsotsi futhi ubutsotsi bucola besikini yebo okwebo yanto yokwebo uyithola esikini qala utsotsi ibandlot Makejo. Inyo yebo Fonzo mem. yabo uvalele wawusisiboshwe cha ongeke usibone ba sisiboshwe ese kodwa umlungu ncoba ukube uthi hayi fundo hayi ngosefunda uthu uyile kwa grade 12 akayanga ku grade 12 wombona besevasithi ekuphethe uzofunda yena akawazi grade 12 ubowathathelwa nje uba ufuna ukufundela ba wakakhiphe late uzoyakhafa kwabo yabo uyabo mina mfethu bangakwenza kanjalo ebantwini abanyama ngaright singareshi nathi Angicela cha uyazi wayi intoni thina ke singeke siba safo ukuthi siqhele yona wayi nona siqhelele ukuzisela ngetafile yabo ngoba into esiziqhelile ezifoni sithulile yabo yaphela ama 5 hours sila ifoni yabo Kaloku into edala la ngaphandle kwena okay ngaphandle ukuthini because funa topics esivalile bakahle funa okay sesiqhubile indaba yesikole so besibuya kodwa King into edala olento ka Nathan no John no Mark babona bakuphathe King bazalelwe King into obizo bayigenerational word utatakhe uowner ikampani onongitatakhe kati onongitatakhe utatam aka-own ikampani yabona ke Ncuko utatakho aka-own ikampani yabo Ncuko so that's why uzoba lula uba yena uDerrick makahambe uDerrick yena nomakha evasithi afuna ukuphatha ikampani katatakhe asina kampani thina asina yabo asina zinto yabo freedom ayikho in South Africa ayikho nonamje cha sekusithiwa cinci ngoba kuyazi uba the black you stand imali yabo kwakulelo kwa TRC iTRC yale balongweni ayifani nethu laye awuthiwa mabulele umuntu yafa lana mabulele umuntu bangoku mina nibulele umuntu uzosokukhesha imali yabo ishele yona ngafele yona usazi ba mina abulala utata yakho kodwa ndiyazi ba mina ndanika imali bamayifele soze vele yabo imali ubutsotsi baqala lapho Ncuko akuyeke kwabona Ncuko usowaphoza ba wesinyana yabo kusuka khona lapho cha ubuya upgrade hayi ubutsotsi unyo right awubo hayi akona ngaphandle ukwathi uzothena abantu kuphisi ngikha bezama umuntu understand isiba ugqonka ntwana yami ngeke usicompetition national that's why ndi as competition nabo abantu bakuyi banezinto mfowethu yabo bayibala tancu bayibona mfethu kudala kahle kahle ngoba lento basiqhaqha kudala bahlala kwinhloko zethu yabo ayibalithi uqonqa superior nomuntu omnyama no kanza ukuthi ngendlela lesystem owayibala ngayo uqonqa iyamvumela yabo uba kahle abanemali abe corrupt thina yabo nje bumisho that's why ke mfethu nawe ke King wena ufaka kwezi physics ufaka kwezi numerals ufaka kwezi life science ungazifuniyo uba nawe ube nento yakho one day ozokwazi King ukuthi nawe umntakho wena producer angayi kwa grade 1 aye kwa grade A varsity that's why ufakwa phana awufaka uqonqa phana yavuma isisting kwaqonqa kodwa iyawavula amathuba emfundo bafethu come on yavuma ayikho right kodwa iyasebenza English sokafi Ncuko uqonqa lo okay imaths sokafi uqonqa uqonqa physics uqonqa hayi lendiya Ncuko
physics Ugqonqo. physics didn't Ugqonqo. physics Into yami physics ugqonqo. Yonke into. Imaths yaqala eGreece mfethu imaths yabo. Ugqonqo. I-physics umzela nifuna uxoxa because umuntu esimaziyo umzelo Newton siyafunda pha Newton tatu Newton yabo Isaac Newton yabo uqonqo zama uvezela abantu kahle yavuma ufocus on Newton's law pha uyeva nami kahle xa sithishwa mfethu into pha sesixela uba le subject nguziba ngaphandle kwe-maths yavuma i-maths kade mfethu ngasho ngayaqala eGreece nobani nendlela endiva ngayo so yonke lento mfethu yabona bazonke izinto sizithishwayo akusizo zethu ewe hayi ke lapho niyavuma yabo akusizo zethu benefit enini yebo kaloku ngolhlobo bafethu ndiyaniva bafethu ndiveni ndiyaniva kodwa xa uqhubeka nto nami ndiyavuma noma ungangayiskila andisho abantu abekho abantu abaphumelelanga abangafundanga inqwabo Jacob Zuma wasiphatha engafundanga umzekelo nje ophilayo nje ngasabe ndiyalinda le kodwa sometimes ndifuna ngathi vele imfundo mfethu iyakuvulela amanye amafestile athi zile kulo mhlaba ku-2026 onwards esona sikhiya noko anisiba siyasebenza simane sirusa sifana kuba xa weliqhaga ngoku mane kuba kanje kona siyasebenza ngoba fethu come on yabo Okay, mandike nivele nami ndithi ewe ndivume ndithi ewe siyasebenza kodwa kwelinye ixesha for kuba uqaphela odakhi aba ke sizelwe nabo bese bepha kweza big company bashintsha banyasha abantu abamnyama babatreat ngenye indlela wena sowufundile kaloku uthanda udakhi lo wakona kunobathanda udakhi uhambe uyothanda umlungu ngoba kaloku umuntu omnyama bese efunde kakhulu uvela azibona ba ungumlungu kanti akangomlungu ungudakhi njengoba ngudakhi efundile ufundela ba nabanye odakhi ozakwaba ba mababe right ilento beside ifamily yakho yodwa ngiyabonga i-society yonke mayibe right ngovelile wena yazi bandivelele udakhi okanyanze ilento sichweza bhokha ngoba uthatha belungu le bazongcetshwa la umlungu afika ashiswe ngumhlaba la ngoba lo mhlaba awuphela hayi yabona umlungu ushiswe ngumhlaba la lo mhlaba akuyo wakhe la akawuqhelanga yabo aphekisa pho ngoba bona odadewethu bafunda kakhulu bawuthatha zonke izigaka yethathe zayizayo abuye nayo zayizayo phekele lemzalise abuye zayizayo vele enza umkhovu ngalo mntwana ngoba abanye abaninzi bayasho ba okay uzatsho kwayena atsho konyana bakho okanye utata othile athi bonyana bam mhlanda afa mna ndizohlala 3 days pha idongeni kusuku lesine emele ngcwatywe andiyi emakhazini akumele kube neparty neyi-1 esukayo kuma emzimbeni ukuze kuni mina ihlulakala lapha ndifike ndiphila kulo ewe nakanjani umuntu onjalo uyafika ephila yayibo ungaxa kona kuzongcwatywa umuntu wakoni uthi hey akasaveli kwayena yingoba lokho andithi khona iphathi akasaphelelanga iphathi awayikhiphayo kaloku ze ayekubona wathi kwambe kokwakha amapilisi lawa spray yebo ubulala isizwe simnyama ubulala thina cha thina usubulala ngesiqonqo yabona what the fuck yeah ubona babazithena kanjani ngase iphenule yana ngesixhosa kayimamele yana yabo hawana bafethu ndithanda xa nyaziyo ndithanda xa into sibhema macala ezazi bafethu come on anikho wrong anikho ngapheshiya amapilisi anceda abantu eza body parts zadonatwa kungoku khona abantu abashota ngezitho abashota ngenhliziyo abashota ngemilenze ngentontoni hayi ngemilenze so yabo so eza parts ezinto zalamapilisi izifo moya ezi yabo uqalela into azenza izifo into zidla yabona ncoka amapilisi immunity ayayinisha yabona ncoka elipilisi olidla namhlanje ncoka ophethwe inhloko usasa lizogulisa ngenye into ngoba vule ubuyolithatha enzele kunyuke ntoni isigulu esi kunyukele ubani lo muntu awadeliver amapilisi naye funeka uchwele ntoni imali ngoba ifomeli lindile ntoni imali yabo mna elapilisi ulidlanga namhlanje ncuka
eliphethe inhloko kusasa lijike seligulisa ngenyelo. Noma senthi le phatha ngiphise nomabhisi. Masenthi le phatha isho umkhulu ba iphathi zinceda abantu millions abantu ngosuku. Babizwa abantu bazidonors. If sengisonele ndithi hayi pha endlini ngicela nizi inhliziyo zami inhloko nentontoni nokunto nje ni donate ngazo ukuze ngincede abantu abashoda ngazo yabo. So lazi nabafethu ndiyavuma le nisho umuntu akakafika empeleni besikiwe. Kona umuntu ayanceda abanye abantu millions of lives yanceda abantu bashiya iphathi zabo bazi yofaka abanye abantu esibhedlela abashoda ngazo. Hayi ngcoka umsoqo. Hayi kanjani yabona soqo. Yabona eyanda uzikhethile. Mase ufile ukhishwe ingqondo, ukhishwe zonke izinto, ukhishwe amathumbu. Bakhona bazikhethelayo king. Uyabona eyanda oncuka. Yenye Illuminati. Angayibona. Uthakato. Eva. Ngoba intoni? Yabona mfethu. Yabona mfethu. Wazi ukuthiwa zasikhona izabhoka. Wangathakathaka kanje bengcwatya. Akungcono ngoku. Yabona ngoku wasekhishwe izinto. Kodwa wakuthakathaka kanjani? Basebenzisa zona eziphathi. Basebenzisa eziphathi. Basebenzisa eziphathi bethatha abaningi. Aqophe ngazo. Amyathe athi ndiyohlamba amafutha ukuthini kumele nibe ethini. Hlala umuntu pha 3 days ahambo okwembelwa ngcwatywe kudlule ngaye. Yabo ukuze abuye phila kwisizukulwane sakhe. Mawudecide ukudonate ngosaphilayo ludaba lakho. Uzodonate. Ewe okanye bekuthiwa ke ngakho no unyana modinga into ethile. So donate ukunyana ndingadonate kumuntu ole ngoba naye ngeke azamdonatele mhlawumbe unyana. Yebo. Eyanto kuyenzeka neyanto yokushota ngegazi uyafaka. Yeah, mzela khona badonate ngegazi every day. Yabona nzakela ngomasawufela ngodonate ngegazi libi. Kala wona badonate ngegazi abantu baphisa ngo yabongo khona iclinic iJozi for sure uyabhadala boking. Khona into ekuthiwa nithi ngile nto bafethu because ifuna ngathi simile ngom. Le abantu badonate ngezipams. Hayi ngoya. Ngizama ufeza manje bakhona abantu badonate ngeorgans negazi bakhona izipam donors abantu badonate ngezipams. Yabona kweyando. Ukufana noba uthatha abantu abakho uyobanika enye injayo yendoda engayazi ba ngeve. Uyabo? Ngoba amntwana umkhifa la esaspam uzofuma wena. Akuhuma enye intwana noba bangasetha sibe fetal kuze kwenzeke kodwa kuzophuma yona le ntwana kuzophuma wena nca. Okanye lento uhlangane nomnye umuntu okanye nilayibhizana. Hlangane nomnye umuntu akafani nami le mhlambe eThekwini eGoli. Yilento yokudonate ngezipams uthola ba okanye ngukhokho wadonateelwayo. Uthoje yabadala kanjalo. Ube nomuntu ke njenga na udonatele ukuthi awafana nomuntu othile kanti kungenzeka ba yenzeka pha kokhokho kwadonate. Yebo. Ewe. Ngiyeka nansi ke yabona right ke lo imbi right leyo ba mhlambo kanye andizali mina nginomfowethu mina into yabanye okhokho zebedonate ngayo ba wena lala nalo mfazi vele kophuma umntwana ofana nawe wena uzokwazi into qha ke uzodinwa moso uvile ba hey ubafo okanye sethi okanye ubafo seplakile pha kumnandi udakiwe athi hey yazi sendivenda kuzalela abantwana abayi3 avela veza imfika hayibo ijampa mase kulapho yeah senzo izinto beko ndabafethu nini ndibe nokuzibonga buthizini ba siye sashiye emva into ezikanjani ndiyavuma hayi ndiyabona sincere mafethu kona sometimes anifuna ukuthi masiko culture yama nina hlanga mfethu ndiyavuma ukuthi nesicontradictor onke manje ke mfethu sorry ngicela usho ngesilungu iheritage yami anifuna ukuyilahla ndiyayithanda history yami amampondo ba ndaba lempondo kanjani kwade wonozibani ufaka kwathini ndiyayithanda ubhathi so ndiye ndibulela kona ngindlela sesiprogressa ngayo because ngeke lokufanki ngoku atese umfazi wami nginxaba kuthiwa mina ngizala hayi bafethu ngeke ndive umuntu
ngeke ufanki asweleke kuthiwe malingeni umfazi kafanki bafethu ngeke ayidumi kanjalo qwazi wami bafethu izawuthi clash uzoyishisa iclash kaloku ngoku Kala usuke sokuxolela ngomakhe. Ba ngenapha ngeke madoda mamela kakuhle bakwenzeka kanjani phaya kuhlangana okanye ikhehlekazi nekhehlela la ekhaya nomfazi akho kuba wena na yena lo umfowenu lo kuba ngoku sesingenile meeting wena ngoba uyakhumbula wafika ngompunyaka la ekhaya ubhizi awuzali wena unawe umntwana wena mfowabo lala naye nje okanye noba wena usegoli wena lala naye noba ngo3 months emva koko bese kubonakala ukhehlekani lizobona impawu ba hayi ubambeni kuthiwe wena naye imali igibelo uye kuye egoli umfakashele egoli kuzocela kwayehlekazi kocenga uba ayingeke mntami ngeke makavakashe umakoti kaloku nami ndakhulu utata kazibani banze ndimvakashela hayi ke makeze ke mama kanti sekudala kusedile dale bambile uzosho benomntwana isho ijabule inqondo ba davele dalala nawe ndavele ndazokumithisa sensegoli kanti ufanele dala leso izinto ke ezenzekayo kwezinye indawo zisenzeke ezo zinto nangoku nithini ngale uve ubona intombi umakhulu uthi yabo kade ixesha lamabhungu nendlavini uthi umakhulu ixesha lakhe if indlavini ikubonile yakufuna ikulinda sometimes emlanjeni xa emlanjeni wethu kwanyo khange namel pha ibuye ivele kufaka ichatha bomzekelo before i-preparation yokuba izokuthwala kahle kahle kanti siyakubona okwesibini akuthethwa thatha ikugoduza kusekwayo yebo kuyimpahla kwaye senziwa kanjalo yona ncoka uthwala straight kanti nawo bayasho amagoli uba uthwala kudala yabo ayingekho leni uba ufuna ukucela ngemanzi okuzela mina lokuthwala ngenkani ungafuni yabo qala uncame bese ukuqhinele la uba ungaboni thwala usemzini waphinde kwafika ba bafethu ezikiwe bafethu kodwa kwanceda Fraser yaboleyo kuthwala yabona Nco wena ngumuntu omnyama wakakhohleli wakaphathwa ngomkhuhlane eva kusekhona lezo zinto awungaphathwa ngomkhuhlane wahlamba emlanjeni ungawazi ngamathashisana nevuma uphathi ezintwana Ncuka lento sowuyekhi ngoso fantasy high so high diabetes yabona umntwana edala engaphathwa high engaphathwa aboshukela engafi umuntu kaveyo ke Ncuka umntwana engafi kudala khona umntwana hayi maqalile bafa umntwana hayi mamela ndokubalisela ya umntwana kudala kulele wayengafi mamela ndokubalisela yabo yile ngaphi ngo5 kwasesiko 13 kushuthi ioledi liyabalisa uba yabo ngela xesha lethu 42 yabona ngela masose sivaleka uyabona ngela xesha lethu yeyishuba yabona nje utata kazibani uhamba nephungu apha liyandibamba yena uyandikhamela yawe yamabhodlela ba vuthe lapha ezimpumlweni kuvuthela shakushiye lapho ujubalaza lapho ngakusa wena medlula ngakona uzophuma umqobo adlule ngebhayisekile lambotsho uyamva mezodlula endlini because kaloku yayifuthi leyo ngoku ilike izizwe ezibazi yamvuba ngona kuyasizwe emva koko ke uyajolwa ke emva koko kulotyolwa umuntu simple kanjalo hawe mfethu hayi umali ngoba kudala ungadaka bafethu ngeke uyadaka ngo hawana ewona Ncuka umzekelo ngoba ukhona yakhumbula uba kwakuthe uma udlala i-volleyball and 24 uthambani solala ngoko ingadlala e-24 umama wakho usenomntwana bathatha boyithula brokpa kuyasinasinoshowana traslawulu bafethu hayi ngaphandle kokuthi nje khuleka sozama constant ngoba bafethu constant so ngukhinga endlungisa. Thank you bafethu for support wakhona. Thank you for tuning in next gen chat bafethu NGC podcast. Sozama ngandlu siyazama ngokuba bold, siyazama ngokuthetha ngayo yonke into, siyazama ngokuba inxa sasithukile before ngoba asafihli into amakhuba ngokuhlakula safihli singena state garden sikhala phezu kwendima bafethu.
thank you for usupporta kwakhona, thank you for everything nje bafethu, thank you for uskora. yeah, danke kuskura Thank you for kakhulu. sazo nisixelele uba nifela kanjani kuskura bafethu, the next time unreplace Yes, indeed. bashaye full episode bafethu. Okay, sesilibala nje. Ningalibali, hayi kaloku niyasethusa nasedolophini kwaye mase kuthiwa hayibo nanku nobhuti hayiba. Ningabisalibala. Siyabhukhwa ke kodwa akusazonixelela ugxa wethu uba mosibhukhile. Yawo so entertain apha emshatweni. Emshatweni, emcimbini okanye uzihlalele nje neshomi zakho. Siyakwazi nje ukuba khona sive sibe live apha exa kwakho. No hayi sesikhona masibonge support. DJ enjoy. Siyabulela. Enjoy yani. Hayi fale producer, fale producer.